sani kita mariahakan parkenalkan ngaran ulun Ersha Ramadhania, mohon dukungannya barataan. Nah, ulun di sini hendak umpat bepandung, boleh kada? Ulun hendak umpat bepandung nang bajudul kada pa ingatan. Jadilah kisahnya tuh di rumah tuh ada namaran Allah, si alun di bayi si Uma bangaran acil ipit. Selain berdua ngintuti, ada juga Maimunah inilah adiknya si Allah. Jadi kisahnya tuh si Alun nih melihat mamanya pina masam, imba ditakuni sekalinya sidin kada kekaron rasa jer. Kenapa mamaku hari ini pina masam lah? Hanak ditakuni kalau pina manyarik, hanak kari ditakuni asa marasa pulang. Takuni kada ya. Takuni gindah. Sebagai anak nang berbakti, lawan kuitan. Mak, Uma, kenapa mu hapen hari ini pina masam, Mak? Nang kaya bigi mangga nang habis dulu mutu nah, Mak. Kada bungas lagi kena pian maya amun memuha masam kaya nintu. Uma, ay nyawani lo, hai. Purunnya menyambati kuitan nang kaya bigi mangga nang habis dulu mu. Tuna, kaya pakare masam. Muha kuitan mulai baisukan warung tu mama buka. Kada saya ikun anak manukarinya. Amun kaya ini terus pacang bangkrut warung mama. Hah? Bangkrut, Mak? Aduh, hai mama nih, ay. Kayak apa ulun belanja, Mak? Maka tadi ulun hendak batagih HP 19 pengomek. Uma, ay nyawani lo, hai. Maginnya bertambah merinyut kepala kuitan namanya kainin tuh. Tuh nah, dilihati. Jaka kakak jualan kuitan rame, nini kada mencari makan jangali. Loh, sini nyawa lo, sini. Pikirakan, kenapa warung mama ni jadi sunyi? Kerida saya ke ikun menukarinya. Kalau ay kamada ide nah. Kenapa ya, Mak? Padahal mak ay soto Banjar piantu nyaman banar. Piantu pangkal maai, amun menjuali urang haur nyari kaja. Maka muha pina marangot. Astagfirullahaladzim nyawani lo, hai. Mana ada mama nyarik menjuali urang. Lawan muha mama ni dasar cetakannya kayak nintu. Sudah nang kaya apa pang lagi? Atau maai bisa jua warung kita nih kurang berasi kalau maai. Itu nama mak, lihat. Kipas pina badabu. Kaca pina buram sudah. Lantai pina bapasir. Lawan. Kenapa kayak ada bau masam tuh ya, Mak? Mancim lah pian, Mak. Angkat bang, cacik pian, angkat bang. Nah, babau mama nih. Pantas ya orang kada anak manungkar amun katiak pian babau kayak nintu. Mandigin sudah Mai, mandigin. Jangan keringat betawas malah. Banyaki juga bersabun. Nah, babau kanak kada mancium mama nakai. Ayo ha, mama mandigin dahulu lah. Hai elo, nyawa barasi akanlah warung mama to. Siap, Mak. Sebagai anak nang berbakti, lawan kuitan akan berasi warung pianim ai supaya kada bangkrut lawan kenukar happy hanyar tok Ma bukakan tang lawang happy hanyar saya bergerak menyong nih haur haja set nyawa kasakalinya nang apang hanya raja pulang boleh. Uma ani, ay mau banar hanya raja bukai lawang, lawas lalu. Nang apang lah nyawan ini, hanyar bulik sudah kayak nintu, jangan ganiin datu nang berasi warung. Kada hendak, mama kada berjualan kak? Berjualan nai, kenapa? Iya kah, berjualan nang ampang nintu teh. Tenda aja belum buka, kayak apa orang anak menungkar amunnya kayak nintu, aneh jua. Iya kah?
Ih teh, aneh juga ke mama tuh. Makasih Din dari tadi haur menyarek aja tahu lah. Kiau kan gini mama. Oke deh. Ma, oh ma, sini pang pindah dulu. Aduh, hai siapa geram mengiau-ngiau nih nyawa asa kalinya. Nang ngapang mau kuciak-kuciak. Nang kayak kesurupan tuh lagi. Mak, pian kan berjalan kah mak? Berjalan nai. Kenapa gerang? Iya kah? Berjalan nang ngapang itu teh. Tenda aja belum buka. Aneh pian nih mak. Iya kah? Nah, kada ingat berarti mama nakai. Ayo ha, mama bukan gini dahulu lah. Set. Nah, tonton sudah bepandung dari ulun. Kesimpulan yang kalau kita ambil, jangan tapi menjawab kuitan, maasi apa ujar kuitan. Lawan, amun bagawian, taliti isa dikit. Tonton sudah bepandung dari ulun. Jumput nang baiknya, timbay nang baik buruknya. Nah, ulun tutup lawan pantun lah. Bila ada jarum nang patah, jangan disimpan ke dalam pati. Bila ada kata-kata ulun nang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.